clear tu te chi bai ule don tum video atan chuan bank account chungchang kan ngai thla hawanga bank hi shelo chu kan umin arin amlowa bank talo chuan tunang laia chuan thil ati hlei thei to lo ani bank account hi chi hrang oma chungzinga chuan savings account hi kan manna sadber le larber ani ome minor pui chuan bank account kan nei thewin arin oma heng kan account hi engtia man chi nge enge aham thatna enge anti thei ti ero chu kan shetam lo mai thei tuna kan video a chuan savings account chungchang bi khi ilo clear hawila ke aya shapu inom dona amero chu amol mang thei ang mera soifia kan tum don nia tin he kan soi tura te hian a zong in kan soi thei don lova bank chi hrang oma chung tiang te chuanin customer te ta na man thei turin a tha thei ang berin an chhop chhuaka khang zong te po ha kan soi kim vek thei don lova tlang puin kan soi zoranga nakina chiang zo ka pi chana te kan nei don nia video lang le ate enge savings account kan ti chuan kan poisa ha dakha kan tho chhuak kan da thatna mun ti mai ela sha thiam olber ome savings account te hi bank hrang azirin an thil kentel le ham thatna kentel te ai nang lo fura savings account hi poisa kan da thata kan mamo huna kan la chhuwa le thei nana bankin him taka min lo von tha sakna ani tin bank account a poisa om to chuan kan poisa te hi ruk mai thei lo le chiat na thlen palpo a him reng tura ngai ani bok savings account te hi kan mamo na hrang oma chungzinga chuan poisa in thon nan te bill electric bill te tui bill te le adang te po aniang khatyang pek nan te top up thun nan te bazar nan te le atul dana zirze len thil hrang a man thei ani savings account hi khwali tui ni na nei tu po in bank account an hong theya henga hian documents ngai te hi KYC know your customer anti ani heng documents te hi ID anti meya ID kan ti hian voters ID chu unilawin identity card heng voters ID Aadhaar driving license passport pen card te hi bankin apom te ania heng ho hi account hon nan chuan a thaber te ani han soi zau le lokila passport hi mitam zo chuan in passport size thalak an ti mai thin thalak ang kha emo an ti thina amero chu heng passport thalak ni lo hian ID atana sarkari na pek chwa foreign na kal theina tura kan man thin ang hi ani bank account hi mimal emo joint account an ti pakhat item emo naupang emo half an ti mai Hindu undivided family kan ti ang chi Mizoram a chuan tiang hi an om tam lem lawa vai ho han ti mai la Hindu ho abikin tiang ho bi joint family a chen ti an war em khatyang hoina account pakhat introma an man thei turanga hisab te khatyang chi te po khanin a hon theya thlolak nan emo mamo da na zirzelin hon thei da na om zel bukani kan savings account soibi hi India ram chunga cheng India khwale tui ni na nei te tan ania India khwale tui ramdanga cheng foreign kan ti ami te po hian henga hnoya kan soi tur te hi an hong thei tho ani heng te hi NRI NRE NRO FCNR account te an tia NRI account hi non-resident Indian emo PIO person of Indian origins ten an hong theya heng account te hi India khwale tui ni na nei ma se India rama cheng lo te na an man thei ani heng account na te hian Reserve Bank of India in phalna apek account nei tu in amamo atana rampon atanga a man thei turin aduangan NRE account hi non-resident external ni in heng account a hian rampona na thok te tan an tho chhuate India rama poisa anon thon zung theina na duana nia NRE account hi India poisa be chan ani awangin savings account emo current account emo fixed deposit emo recurring deposit mangin a hon thei ani NRO account te hi non-resident ordinary antia heng account te hi India poisa be chan tho an nia kan soitak NRE account ang che in savings emo current account emo fixed deposit emo recurring deposit mangin a hon theya adang namna chu heng account te hi India ram chunga foreigner na thokten India poisa be chanin an tho chhuate an da thatna ania NRE account ang thowin foreign rampo na changpo in poisa ti chelvel po an di thei tho ani
foreign currency non-resident accounts te hi ramdang poisa heng US dollar te Canadian dollar te Australian dollar te British pound te euro te Japanese yen le bankina ramdang poisa apom te be chanin a hon theya heng account te hi maturity period nei ani maturity period kan ti chuan hun bi nei ang chi ang kha an nia chiangzo ka share do chuan bank ka vakala wa zofia hi a thaber ani savings account a han le le ta ila savings account hi chi hrang hrang a oma chu mizinga kan man tlang non ber chu regular account hi ani hetiang account hi kumsom pariat le kumsom ruk in karin an mang tlang puya heng regular account a hian thalai na thok thei te tana duan ani awang hian bank ka po choi neu hi a om thua heng regular savings account ate hian atam zo ka chuan average monthly balance an ti mai thlatina poisa omreng tura bai sei entirnan chumi thla a chuan chengsanga omreng angai chengsing khat omreng angai ti te ani thina bank ka zirin a omza tur hi a inang do thwa boka khatiang kha poisa omreng tura atlang puya la khoma chorwala omreng tura bai sei ania a thena chuan account a zirin a om kherangai lawa zero balance te pona hon theya tiang zero balance kan ti te hi atlang puin lo lak nan man chi salary account kan ti te emo basic savings account te chi kan ti ang chi te kha om bokani heng ba ka te hian bank azirin me che account te school no pang account bi te po mu tur om bok heng ba ka hian no pang account kan ti te kum upalam senior citizens account man chi te po om boka heng account kan soi te hi ani phung le an ken tel hi a inang lo hlom bok ani no pang account hi hong tur reng chuan anu emo apa emo coordin enkol tura phalna apek legal guardian an ti mai heng te hnoya hian an hong theya India danin kumtling lo no pangte an mani thuwa poisa an khoi hi a phal lo awangin no pang kumsom pariat da tling no te chu anu le pa emo a enkol puitu te shat puina lawin poisa an account atang an khoi che thiano awangin heng no pang account hi no pang mingin hon ania amai ro chu puitling a enkol puitu tur anu emo apa emo phal nei enkol tu khan joint account angin a enkol pui don ti na ani senior citizens account kum upalam account hi kum somruk le achung lam ta na duan ania heng account te hi regular account thalai account kan ti mai ne na adang lam na i hantar langila senior citizens account te hian kentel hrang nein chung zinga chuan a interest an ti mai apung hi thlathum dan zela apung shina heng apun na te hi account pa ngai regular account te ayin apun na ret hi asang zo kani atlang puin za a panga le achung lamin apung thina heng apun na hi account ta poisa omzat atang zela chhut tur ani kan soi to ang khan bank azirin heng senior citizen account te hi adang lama poisa omring ngai chi te om kher ngai lo chi te po a om boka apungza te po bank azirin ai nang lo thlo ome heng aya chipchar le apungza che ashatur hian an bank website emo an office wa zofia hi a thaber zerani heba ka hian super senior citizens savings account po ala om chewa heng super savings account an ti hi kumsum re chunglam ta na duanani heng savings kan soi zong ti a hian dan le du ni om ve a chunga chuan alar berzinga chuan chia choina chungchang bi lo soi photila kum upalam account a hian chia choi ngai lo chin na oma omzia a chuan an savings account atanga apungan mu khan sarkar kum kha chungin financial year April to March chungin apung khan cheng singa atlin lo chuan chia hi an choi ngai lowa sarkar kum kha chunga apungin cheng singa apel chuan chia hi an choi ngai ve ani heng chia choi tur hi regular account thalai account tan chuan an account ta sarkar kum kha chunga apungin cheng sin li apelin tax chia kan ti angkha an choi ngai ve thung ani savings account na poisa chevel chungchang hi ilo ngai thla ho le ila kan soi to angin savings account hi poisa khola tur ania sum do no na man chi te ti chet fak chi te ani lawa savings account a hian poisa che thei zat phalchin a thlona man thei zat hi atlem ma abikin poisa fai anga ti chet ngat phei chuan choi tur tam ma ani hemi chungchanga po hian mi tam takin an hri thiam no thin ni in alanga ol sam thei ang berin soifia lo tum la ila
ama sabera tan chuan poisa ti che thi cash transaction antia hemi big hi ilo ngai thla ila hemi cash transaction antia hian sumfai a poisa kan ti chel velna akok de upika heng cash deposit poisa kan zudalu te cash withdraw poisa kan lak chhuwa check mang emo ATM card mang emo kan ti che te hi akok tlang puya henga te hian a thlona man thei chin free limit a om zel ani heng choi le a thlona man thei chin te hi bank azerin le account ni phung azerin a in nang lo nuaya entirna regular account thalai account kan ti ang chia kha chuan a thlona man thei sa thi a claim a kum upalam account na ero a thlona man thei chin za te hi a sang ve le ani heng kan soi te hi kan soi to ang bok khan bank account na zerin a in nang lo kan ti to kha cash transaction poisa chevel be ka hian lo thei lawa lo chuan asum faya ti hi tum lo shamila choi a tlem don ba ka hun khol la tur a tlem pha don ani regular account a poisa chevel be khi en hawila regular account a hian bank zong in ang lo ang bok hian poisa chevel man thei chin a thlona man thei chin kan tiang cash transaction free chin na oma chen khata chuan heng phal chin apel chuan man thei to lo te ani thina atlang puin thlakata hian transaction hi voi thum atanga voinga hi phalchin ani tlang puya heng ba ka an mang thei emo an mang te ani chuan poisa choi bel tur a free limit ba ka tang khanin an ti che na tang khanin choi tur zat om to thena ni heng poisa ti che bel na ta na poimo chu pen card le aadhar hi an nia pen card te lo chuan bank then khata cheng singa chunglama poisa ti che bel hi a thei lo thena ni Mizoram anga chuan pen card hi nei lo kan tam zo ko me heta kan soya hian voi le khata cheng singa le achung lam emo sarkar kum kha chunga singa aye tam ti chet emo voi le khata sum tam tham tak khoi che te hian pe te tan hian pen card hi apoi mo ma china kan soi poisa pung cheng singa le cheng sing ni chung changa kan soya te po khanin apoi mo bokani pen card kan nei lo ani chuanin chhia choi theina te ani ba ka khami ba ka khanin account na te har sada tam tak che sang kan tok thei bok ani he kan soi te hi chu atlang puya la khomania kan sha tur chu bank ka chuan RBI lam hian dan thar hi adwan de urenga wang hian kan ngai ven deu a thaw me he kan han tar lan te hi adik lo deu awm po in a sha chiang zok te pon lo sei she lo ula zona le sha thiam lo awm po in comment section na ma po a hin zo theya man ve le reply zel ani yang in sha do te po lo request zel ula in thashung lovin min lo like sak ula min lo subscribe ula midang te ta na atang kai thena min lo share sak ve don ya lo me